Da li ste znali? On je 6 od čak 11 dece, a ima i 9 svoje dece. Bio je prvi izbor da igra Maximusa u filmu Gladiator i Johna McClanea u Umri muški, ali ih je odbio. Također je odbio ulogu Kyla Reesa u Terminatoru. Mel Gibson je rođen 3. januara 1956. u New Yorku i visok je 1,77 m. 1985. je biva proglašen za najseksibilnijeg muškarca na svijetu. Za Smrtonosno oružje 4. deo je zaradio zapanjujućih $30 miliona i po tome u top 5 glumaca svih vremena po zaradi za jedan film. Ima potkovičasti bubreg, 2 bubrega spojena u jedan i pati od bipolarnog poremećaja. Postao je 6. glumac koji je postao reditelj i zatim osvojio Oscara za najbolju režiju. Njegov otac Hutton Gibson preselio porodicu iz New Yorka u Sydney, Australiju, 1968. Nakon pobjede kao takmičar u njihovom poznatom kvizu Jeopardy, jedno vrijeme strastveni alkoholičar skoro je sve uništio pićem, ali je žena uspjela da ga nagovori da se leči. Bio je prvi australijski glumac koji je plaćen $1 milion za filmsku ulogu, ali je za svoju prvu glavnu ulogu po Vesnelom Maxu plaćen svega 15.000. Glumom se počeo baviti sasvim slučajno, samo zato što mu je sestra predala molbu iza leđa. Noć pre audicije se potukao, a lice mu je bilo teško pretučeno, ali mu je upravo ta nesreća donela prvu ulogu svetski poznatog Pobesnenog Maxa. Njegovi najbolji filmovi u kojima je glumio su serijal filmova o Pobesnenom Maxu, naravno serijal Smrtonosno oružje, Hrabro srce, Patriota. A nezaboravni filmovi koje je režirao su upravo Hrabro srce, Stradanje Isusovo i Apokalipto. Mel Gibson je jedan od onih legendarnih glumaca sa rijetkom vizijom i višestrukim talentom i za režiju i za glum. Najavio je i 5. deo filma Smrtonosno oružje koji će je režirati.